what elements do you look for in, say, the action song when you judge it? Well, I look at the words first and to see if the words suit whatever party is performing. Then, if the actions are appropriate, then the presentation, then the message coming across to you. I timata tuatahi ngā whakataitei kapahaka āmotu o New Zealand Polynesian Festival i te tau 1972 ki roto whiu ki roto rua. Ko tana pūtake, he whakaemi i te iwi, he tautoko i te whakamāui o ngā reo o te moana nui a kiwa, me te whakatena i te hiranga o ngā mahi toi whakaari. I te tau 1983, i whakatau te rōpū whakahaere i te hui ahurei, the Aotearoa Traditional Māori Performing Arts Society, kia aro anake te kaupapa nei ki te kapahaka. Me te kore e wātea kia whakataitai hoki mai ētahi atu iwi o te moana nui a kiwa. I te tau 2004, i ta paina anotia e ahorangi te wharehuia mūroi te hui ahurei nei ki te ingoa o Te Matatini o te rā. I roto i ngā ngahuru tau maha kua nui haere te hiranga o te kaupapa. Ā, kua whakatena tia te whanaketanga o ngā kapahaka puta noa i Aotearoa me te whenua moi moi ā. E tika ana kia kia, ko ia te tō pūtanga nui katoa o te Māori i te ao.